ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim. Yang sama-sama kita hormati Alimulbina Fossaraki, Bapak Imam Kelurahan, yang sama-sama kita hormati Alimulbina Famadaki yang sempat hadir, yang sama kita hormati dan sangat kita hormati Ketua Panitia Pembangunan Masjid beserta jajarannya, ibu-ibu, anggota Majelis Taklim, ketua dan anggota, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Nasabahi lalanna yawanni kaki pada nafakti tutuni kumala ta'ala diijik tu dan si wujud rupa tumaningi sidi taruh bicara mapura unruh ditujunna kelahiran seorang manusia agung yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan barakah nasi untuk ketiye mulita napancadi kung Allah Ta'ala lalapat kamase sukses semua usaha ta pekerjaan ta mabarakah umur ta salama kilino letu akhirat insyaallah. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, si teman-teman na kumak bicara di Maulidun Nabi. Setiap tahun kita laksanakan seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Tapi pada hakikatnya, angka itu waktu-waktu tentu juga kau. Menurut bola ki mabara sanji, maulid sebenarnya. Cuma memang penting hal ini selalu ifegau. Kendati pun maulid itu bukan sunnah, hadirin, dena wajib dena sunnah, tapi dia hanya siar agama, promosinya agama, karena di situ mengandung makna dan hikmah yang amat mendalam. Terbayangkan nih Pak, kita ini umat yang jauh dari Nabi, si sebu fataploto lebih kurane ijajan Nabi tanapa kikah Toto na famasita tumiha iruntu ya gamana Nabi teh. Ya kuma bicara ki jarak mabela. Toriolota kumindre Mekah berbulan-bulan baru bisa sampai ke sana. Ini maka kue hadirin dimuliakan Allah puluhan jam nih kuma pesawat. Tapi isukuru kina sabayaro ang kenatiwi suruna fungala taala ikamal lentu kuidi. Kendati pun dia namega aku rangi teluk jus angka to cek minala angka lalu puluhalla minafala. Ini penting diulang hadirin dimuliakan Allah, karena gaga tuh hal berhubungan dengan Nabi dan Salama Melata. Yang itu nampi hadirin biasa ki masenu-senuan karena pendre telo pendre burah sebagai bentuk rasa syukur. Nasabak magai ifaha gi makka dede gaga agaga si sumpun nabitta tanna napak barakta fumalata. Asal lino dina megi sappai denang kana ganna dua detulang kana ganna telu sik di bah agero pammasina fumalata. Apa namu magalam pena umurue ya kude gaga pammase ya tu umuruta wadi jadi mantaji sussamatu kumati
namu to mage egana agagi pak depungan ya kudea maseki kwa gagatta wadi jaji to gagatta ifake misis sakit matu suri mombina kwa namu to maga hadirin dimuliakan Allah tandrina pangkai kudigaga pamasina puangi wadi jaji to pangkata nafake pengalata lasis tiga kuro hadirin umuru ya kung kapamasina napake makasiya yang katutoy runtuk pa pede macoy pede matinulu masampaja pede macoy pede matinulu toy sisumpul lolo kepada nagupata barat timak barat ka umuruk itu ina tu nampi sebahagia atau pandritata pa biasa ki na rampiang ya bulokom melo kufuammo aja na timelo malampesunga elo bawan ni mak barat ka umuruk pata dampeng apa ya tu malam PE umurukna aroni pulau atau lebih madari itu tulasa orang-orang yang berumur 80 tahun 90 tahun biasa puskesmas maninesu fajar remati na yesoy minre asangura na baja napa kumacuan itu tay pak ibu mega tu fakat kasa aku kanton na coba gere parisay kani sa putangan na kani fison na kani kecamatan biasa to ku maco tawe madari na pasti salah na pasti dalo na matu kuri pandre ko na macuat kamu pi majepe ku dastare na andrena indo ko mo ko mandre na ay nalukuri ka kakam makanya aja mati melo malam pe bu elo mak barakae elo mak barakae apa magai ya lino bu cinya to onrok talo manenungan kita hanya perantau let pamit ya nalo na parengarangki na bittay ya gaso rampe bu makkedeto pandrita ka anak utama kulino insengi sumpat tamamu kulino pahatu sumpa masumu kulino pak mega tuto macet tama kumaya gani semesu asan idi rufatau debu dua nih makhluk dua dimensi angka lahirata Bapak Ibu sekalian, asal ini rupa tobu dua mi, makhluk dua dimensi adalah lahiriah kita angkat tobat kita. Dua tahun itu pangkau ketak, jana dece. Dua rupa tahun itu letak lempu na jekko. Dua rupa tahun itu langsung ngetak, yang putihnya suruh garanaka. Angka ngetak kumenya hadirin inilah lisapa lalena, yang nabi pakan kadabita. Dalam sejarah hadirin dimuliakan Allah. Ada sekitar 500 tahun matena Nabi Isa ng pagkata. Yerolino watwe zulumat mapetang. Ada petangi bena fahangi telesu mangulo kukuan. Bena fahangi te pak. Ya kumakade kejahilian watwe hadirin dimuliakan Allah. Kejahiliannya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu desa nama jahiliah makade makungkum adeke de. De pak. Desa nama kade matungko mak baca de nasabak mage rata-rata kafir Quraisy pada saat itu pak padangkan ya ku padangka deni semaroki deni semak deke otomatis padangka bangkaro itu ya ku padangka deni semak deke pak magi nama kakku mega to si tembak pak macam itu wede mat tambah-tambah macam to mak kurang-kurang madari deni semak bagi-bagi ini tuh dari meresak tapi atongkungan nate hadirin dimuliakan Allah deni sengit pangolo alena kukuanna. Kalau ilmu modern hari ini kita sering mengenal dengan bahasa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi ada satu kecerdasan yang tidak dimiliki pada saat itu, kecerdasan spiritual. Dan apa lagi majapku mengalatala. Hadirin dimuliakan Allah. Kupalesi tengapa. Yana tu nanti hadirin dimuliakan Allah ifakankan ni nabitta. Dalam bentuk malahirin ifajaji nasabak magai yaro nabitta pa angkar rampe galana diha di kursi makkada laulaka ma halaktul asaflah de upancaji sinin na sewe-sewe Muhammad menecenya iko digaga tanay digaga langi digaga matasoy menecenya nabitta. Jadi kumapak itu pale de totu gaga lalang bapak ibu wat diola ya kucingnya lalang na nabi taklis kupat ya na tu nanti hadirin dimuliakan Allah
Narampyaki kung Allah Ta'ala makada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nareko kuada Muhammad, nareko pada mufoji fuammu. Nasu kung Allah Ta'ala makada kung Allah Ta'ala makada acerika nasu nabita. Ya kumufoji kung Allah Ta'ala acerika. Makanya ya toro salah satu alasan atau mamaulu magai karena papojita kuna bitta na fung Allah Ta'ala ya naru ipakangkay ya jama-jaman mamauluki akan dati pung ya maulu epa hadirin dimuliakan Allah lipahang sepak terjang tata cara hidup na nabitta apa magai de pagaga tahu hadirin tama kuilalan nagarisi na nabitta din ipasalamat fung Allah Ta'ala. Makanya makre gurutta Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ya putto ko kulino mbo na bata-bata ko musad di cede mi sumpajam cede mi pakasiamu aga na gurutta Syekh Ibnu Athaillah Sakandari anu muna balik mo pameke salawa sabak magay kakayakinat tayo di pa yero lalap salamai pamasin na kuwangi pertama yang kedua pas salama sore mondri safaat na nabita nanigi-nigi to pamege salawa papujin na jok ako nabita toma-toma lebih hadir lalagi pas salama sore mondri na kuwa maka diki hanya gi baca bawang mapakibuay maka di nabita man ahab bani kana maifil jannah maka di ada nagamata man ahab basyaan aksara min zikri agi-agi tu nafoji tahu ya tu tinarampe ya jadi tu para lupa tatane ibu ya kuloi mali ulawang atau wajubar asalatin ulangin ni kadek katalu berarti nafoji tu agak mapakumati di pak ya kuyaro temutta ya bahasa ni timas salawa itu lebih-lebih na memang ibu aja na koso watutta engka tu paduangan na paguran na bitta na jancan na bitta kutita baca ibu ero katalu bawah na kuri lalanang karampi juga ku na bitta na jancan na bitta maka dekuti muamal ka ero ya perindrik komatut tama ku suruh pamasena ko dan doa ini sebenarnya dia nama lampe bu tafala pertama maka dia na bitta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rida bahwa Allah adalah Tuhanku. Raditu billahi rabba dan Islam adalah agamaku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Paling supaya apa? Maka dikit malamu garo cara tingkatannya Eropa. Ibu, sebenarnya mapake. Yero salawae lalap pasi sumpuki antara idik dan nabita. Apa maka dia pak hakiki? Ia tua tak kalena rufatawe cinya tolai. Ada yang berurut ya kumutanga itu guna yere ulun ming ku hurufu na Muhammad ya ku salangkan na ha ya ku kusina ming aja na dalan ang kasih di patamanga kipa ya sa ruh wa nafatu fihi min ruh aku tiupkan sebahagian ruhku kata Allah ya naron natalla to pak manuru adan nagamata makkedeki Ahmad alifu na tetung hanan roko minnas suju dalam tudang. Jadi sebenarnya yaitu ini ibu hadirin dimuliakan Allah kita memang didesain untuk makasih aku Allah Ta'ala cocok nih yaitu yalekti patro contoh rupa tahu pada nabi tak apa aku cinya rupa tahu yalekti pasal detik macir malaikat lo yalekti dina pada hubita jilo yalekti dina pada bateta makitubu makanya ifakan kana bitta tekke untuk yaceri salopena. Dari situ hadirin aga bunga nafak guraki na bitta dega galing sangadin na cara mengenal Allah nasabak yanintin na pa nigi-nigi to pakas tepuk na kufung Allah Ta'ala malumumanat to sinin na sewa-sewa na fapole tadapon apa cinya to pangka tatiki ko masiji cinya to abad tirtande tatiki ko mak berjama tomatoki marapi cinya to hadirin dimulakan Allah ye maka deki fangka matandeta kaki kue ada falek tiwi ki tepuk tamisi mata-mata ku fungalata nadi gepuk daki pak lalam malab bima pakiro lalan le seluruh fungalata
taala dega galeng sangadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tu nampi hadirin, jahiliyah itu satu-satunya jalan untuk ifat ada senak naleki fungalatali fataratte ya suri harus makasih payolo angulungi fungalatala ya sangi sahada. Ya pertama na paguran Nabi tay ada ampekedo lori fungalatala. Hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua, ya ku Nabi telu ilim bahwa makadeki itu ku agamata innama buistu li utammima maqarimal akhlak. Ang kangakku makarimal akhlak, ang kangakku untuk mapasukku ampe-ampe. Yaro ini Pak, kuma bicara ni ampe atau akhlak. Degaga to mulai panas na sa to panditata ampe kiro malebbi, kundi na makasi ngasih sumpungan na kuan. Pak Kuguruta Syekh Abdul Qadir Jailani na budati makade yaitu Pak kasiaduan rupa. Ku Pak kasian na lahir ini termasuk masa keki masempajaki puasa tapi kupat kasihan na batenge termasuk ina rampe ke depan. Pertama mapakarewa alih matandre siri masabara syukuru toma-toma lebih li contoh ku nabi teh pertama ampena nabi tah kubara sanje wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wat tawani matandre siri yaro budaya siri Pak lo yala itaru pa katotongan Yesus magai apa ini yaro siri ikwagamata termasuk bagian dari iman ya kutomatua angkana sirina itu na kedonana biasa diturun tu tomatoma Facebook itu pun itu umuruna maleji napa makondi barat tidiga sirina biasa ki runtuk tau Pak mak botana ni lalena tatalu ni ajena bang itu mangaribi dia mana sempajan berat itu makutu Pak makura siri kupuan karo ya ku angka siri biasa ki untuk tahu nalapo aga-aga makai gana nani semua makari masjid li bangu di mana gana pera lokar rampi cede Pak ya tulino Pak onna irampe makari cinampe mi kumanya diga ada to puro bagi ulang pipai ya ku angka to makadeki to asli boneka berarti nabeleki iya makade asli so peka ubel itu ki magi Pak mening asli ki kumanya diga mati aga pale di sale Pak kumanya legacy ataro ki ya ku angka agagat tatakbiran ya mitu matu wadi te si bawa kuri lalu na kuburu ya na tu nampi hadirin magi to mak mapalok ya ku malampe-lampe metonu umuruin atau macocuan ng kama aga-aga Pak akabitaki pondok pesantren libango aberang libango masjid aberang magi mana saja cina pungalatala Pak man bana masjidan lillah nigi-nigi to bago masjid karena Allah bana mislahu fil jannah ibago ngetopo pungalatala matuk pada fada na bago tapi kah ada sana nabi tamakada nigi-nigi to mak bangun masjid umpamanya ke masjid namu papada mu bawang sarak dongi nak berat ku masjid mo libangu makade nabi ta ibangu ngeto matu bola ku lala suruh bapa maseno ko ayana tu nampi to panditata Pak ti maparingaran kung katanamon bo tak do hekto nelo ni tawede na bangungi tatana 20 are aberan Pak itu baru dupa anak mutarungan diaman na talinga Pak biasa toki runtuk na anak Pak ya pa na talinga mengarangi to matuan na ya kumanana libagi angka na lumala la malampi kato na lumala la masapa si sajalokan ilapangan si bawa tatana biasa Pak jadi ku angka hadirin dia cecca gagay tapi si tongat-tongan na ku tak berangi Pak insyaallah natajak ikura sore mondi na kuan ingarangi Pak ya tu nyawa ta idi menurut si difataro Pak ya kuli reddu kutubutta ipamulindo aja tu yolo napi palipa loko gatoba napi pendre kututa loko gatoba napi pendre kwan roketa menurut to panditata Pak lepak tu ya ku kedo galaga ipamulak Pak ya terima darari ya ku moni galaga pertama tatutu to bae fakasafna alaiha ibu tadi tu Pak diihitek ada bunga ifasitaki Pak ku galaga pamulan Pak biasa mana kitu minta to madan ya bunga ifitaki biasanya hadirin
Menurut aliran nabita dalam kitab Baqaikul Akbar itu, yari pitaki kuropa, dia gagalin sangadin nagagatta. Biasa mana kita mapalopa di, anta mana tafatanta. Ipitak pa. Nampi tu makade fo ngala taala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikri. Sini to matapo ajjalalo nagagam. Ajja na wijawijamu. Pakaliali ko makdap pelur kuam. Ila tu meja tu pak idi pak lomolom itu. Iya. Aja ya tu pasilolong ni aleta na agagatta pak. Kapang dia na matasi sekke na marisa. Loki lesu beto na wadi. Iya. Itu resan alama de chen na yakumate ki nang kana tamak dararingit. Pak kukit ni pitap pak. Ayana tu nampi ku agamai hadirin dimuliakan Allah. Yaro pangulukta aga sana pangulukta tawala binti hadir Nabi Sulaiman alaihi salam. Yaro agaganna hadiri menurut saya dipataro pede tinak berang pede tatambah. Yaku bicara na pangulukta Nabi Ibrahim hadirin dimuliakan Allah dalam salah satu kitab irampe makade asera tu fintuna pa pedale narampe to panditata apa nola sikiri 5 nola sikiri duan rufa na ketong sampaja 2 igau kepak yaro terakhirnya hadirin apa 5 nola sikiri pertama istighfar payo tu kuto melo adam pepak na pede makura dosa ta pede malomo pedale. Yang kedua hadirin dimuliakan Allah la ilaha illallah syahadatna. Yang ketiga salawat. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ia na puji pakai pangulutan malaikat Jibril. Yang terakhir hadirin natutu ila haula wala quwwata illa billah. Masih kiri na pak menurut Tuhan ditata pabuka dalek. 2 na tetomi sempajang. Yang pertama hadirin dimuliakan Allah sempajang penik. Maka dia Tuhan ditata kumufegoi aja na yawana duan raka ngepak. Seperdua malam bisa kita bangun. Magi kual dalele de pak makademi nabita usapat aga nigi tului pakalepi ijami pape dalele na pakasingi sempajang penina. Yang kedua sempajang na pak duha yaitu sempajang duha pak buka dalek doni rupa itu nih. Yang ke-8 birrul walidain bakti kepada kedua orang tua. Nafat kadang itu topan ritai pak makada namuto maga umromu ulen-ulen sempajammu 5 waktu tapi tomatuammu madorakai wadi jaji degaga muruntuk sorry mondina kuam makadai aga topan ritai ya kude neng kami tapuammu cawa pacawa tomatuammu ya kude neng kami tai tomatuammu kung alatala macay pacay rito matom ridallah fi ridal walide suhtillah fi suhtil walide riona kwamu ka kutodoy pajajam chena kwamu ka to kutodoy pajajam nampi tu makade torioloy nigi to madora ka kuto matwanna matpenningi na marundrum malejja ina maruttu mapoka pincepute mapulo sagile tecokot tecoli tamita barumpaja lino akhir makade patkilongi mabadi sa palit na rekoto bibiu malasa kitan ditungka maluku kitan dipandre macekke kitan di salimuri makkale rojon-rojon kitan di pakurusumana mati kitan riwalu iwalu si coli loka ilemmo si kang kautu na kay si bawi ang kasi na siya sa bawi di palilimas naluturi siyang imaraja capito ni riwayat itu ke-8 Pak. Yang terakhir fasidakah panguluktan Nabi Ibrahim alaihi salam Pak. Yaseng iku pungalatala Khalilullah sahabat marupin pungalata. Ada kemuliaan Nabi Ibrahim amalanna. Yaro Nabi Ibrahim hisenge tona maka labuna. Salah satu riwayat rampe dia namelo mande kudigaga na 2. Biasa malalata 2 kilo. Ya ku dikasih babiren. Ya ku balo-balo andre taro makasila ca na tangeh. Na napuapo na dita kuman nasunaso ko nabaw nemo balibola mo na di mo lagi madosa na ku balibola ni charita ibu pataplo lala cuali pataplo to cuali namaga ni kumano iandri rampay ya ku cek di tande ya ku di pati hadirin dabangat ka si daroko wen ya Nabi Ibrahim pak masidakka manuro sa di pataro appa na pati ya no lapason ito pandita kwidi
jalalo na digaga mufake ilalan na si sasiwani sa lasedin. Pertama na sidakangin Nabi Ibrahim wirikada. Ya kumatte ku tayo din ka na masobe. Wasan iya ye ahla na mato nabitta. Ya kuma bicara-bicara itu nabitta na pak durwakit pa. Denang ka nabitta na bicara tay dinatanga tapan. Lagtu pi bicaran na tay na kumatte nabitta. Magi di matakot pa. Manontok ki ba? Di ba na lagtu isanggan. Manasan di sala tilong mala tujuh. Makade kato tomatok ko makade mukba mana itu nak jaye apa jati na pego tetinengo de cing jadi na fukba alena yari di kuma bicara ki pak de na letu isanggan ya nabi tade makade guru ta kuris sihab ya ku angka to mak bicara mbo ye kana cek di namega ko amanya no apa pole tujuh na pole yero mace ko tujuh pada to mette ya ni ku mette tu to mak bicara na pole salah na mace ko salah pak mette. Nah ini disusaki bu, cek dibicara hisan, ya pun lete ini matakin. Ya nabi tadi pak, kumak bicara tena tangga. Iya, aduh. Pada ni mataku pak alhamdulillah. Pak kalau tubuh ilolonga baraka. Pertama mamanya fitna jaji, yang kedua dan ketiga mapi bali fitna jaji. Pertama kumak beresal lagi teh, mati fitna jaji. Waalaikumsalam. Lolongi baraka. Yang kedua kumak salawat teh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ati tappo sana nabitta adat tikit pebaling minimal sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tong-tong lebih hadir mamanya pi najaji lolong baraka ku mengaji tah asal mengaji tah menyak pak ku mengaji teh manena topi kita lolong baraka. Hadirin dimuliakan Allah. Yang pertama pak fasidatan Nabi Ibrahim. Yang kedua fasidatan Nabi Ibrahim patulu pak jarinna palopena ye ang kaya ano pak puro urapi baca ternyata itu watak kaleta teluratu 60 na lapalapa buku watak kalepa kamana hak na makutana suri mundin kung latar aja na to mabela hadirin ang katuku watak kaleta bu pak dinang kana macho dito nang kana malolo salama ya liki dinang kana macho tapi kurangi perhatikan ini namu matindro pi majamato jauh kaki majamato agero na peserta itu si kiri nih pak apa kita pakai bawang amma nih kami mendarit di salah pak nafagdan ni nagan coba gere pak ibu ya kumat sempajat tengah benik ya pak itu kuara mata maka demi pengala ta'ala wa fi anfusikun afala tubasiru pilalan na watak kalimon na tingkatan rekosanit pilalan na ilajaran naga mata aja masuk saliwang kudu mujud polim ye kutopan ditata awaludin ma'rifatullah famulangnya kok kami pakai jepu diga je idi ye diga je idi si tongan-tongan kumaka dikit tubuh pak mati tapi angkat watak kali tadi na mati gurut ta prof presihab gurut ta prof nasaruding umah kura lampe maka di gurut ta angkat tulak telu ujung angka yasin azali mengalatala punna digaga capak na dito gaga punna digaga pamulang dito gaga capur ang kato yasin wujud abadi idik na sifuti pakang kade do dikilanya mati tubuh dia na mati nyawa nampi tu mati tahu pak jasa kono ni baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lesu ka pega pak pupura ki bu masempaja ku tagaban ni dito tu na magaga to cukup tanggal eta tapalalu aja ta windru bu tagat tegeri napas tanapa tapasu madece aga napa kuku rappa kami nam matandre ku ayak mapasewa kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad maka dia tu kafa kutame Allah ya ku masu maka dia tu kafahu ya ku rada natapolin apa magai ya nyawata pak waktu ni pertama ku tudukta hadirin dimuliakan Allah ang kafe tu sifat na kuangin naliki nafas sama ku ini pertama matatta ya sebasar yang kedua sama do cilita maka diki memang ya mata tapak cini di pun ya kita tangga ya pisuk pasilegan tapi kuna nabobo ro dia pisuk dia limited maka tangran na do di pakai salah maka itu cilita ya ya kuata kale to liren pa ya na referral lu hissa yolo na sabak mage ti pace bawami itibami na de nang keibat-ibating maka dito matwatta ya tutungan ngena tudang iri sere lalang musarumpiang ilipat temas saile tari minapasan tori pasat ya mette
Eko gini cara na luwat peki napaka tanung dalam watakale kule papasan ni ululung ulang. Iyan na narampe to pandite pak makada 10 to telu ropong 10 to telu palim ye ya kulima kule ko fungalata la pak kitamu pareng kalingamu pareng mo penedimu pareng ngaramu ni ga pak depung na tindro te pak kumat kita tayo din lima tindro mareng kalime tadi lima tindro mapened di tadi lima tindro lenye pitu nak kadini nabitta iyan na royaseng annaumu akul maut iya tu tindro sila suran na mating berarti kumangudu pilo joko kurao dan pengapa wadit tu pau nigi to benis matindro berarti itu ni semati nigi to macam matindro berarti macam to mati nasa gurutta Haji Abdurrahman Ambo dale yaro pak patulung aleta dan kata tulung aleta pak yang kedua bakta madari teo mapangewang aleta mette ni lalo makadesala ye tapangewang mo berarti kumapati tu pak denen kana mabela to ngengekuidi makade pangulut taali ia tu tolino na sappa no de gaga kwalena tapi dia ni susukuru ke dong ke kwalena cupu ni ta sappa pa dia tu gaga di gaga kwalena kaman Allahu nuru samawati wal ard kung latala tajani lagi na tanay ni ka tajan na leki mata soibu ang katokwe uru na ron pulo na to de na kanapudak tega halala tega hara ulang ni matajang de na kanapudak tega malampu tega majeko tega motoro mo tega cinya motoro tega benemu bali bola dito nang lampu itu kantoro na napati di punggawata biasa 10 buah cica matan datanga kara ita rayain nakar na sabak din ang kudak iya halala iya hara tega balik kudaki pa general loro na gamati fiara ya tuna na pamanari kinabitay cukup ki kwaleta pa kaku idi lise na la ilaha illallah di puang disumpa sa liwan ng alata tani ko pa yan nang kan nabit na pa burwaki apa aku makasinat tinito na ta insyaallah pasti matuju-tuju ni ang pikirota. Yang terakhir pak pasidakana Nabi Ibrahim yang ketiga tomatot malabing hadir agayro di kupil laparakan na din ang kanamagan ternyata itu agak gayak berangi pa makade panglut taali ya kung basu ni mapakwe 5 na po agagatta ana sagiron fakap bartani becuk ka tapi ikol loko ka riolo ikot jage ka tapi makakuya jage ka napajek din nakurap tatam baktang fungalatala pudaki ni galop pinrenga pa pinra malabdi napotoy fungalatala masalul latina yunfikuna anwalahum fi sabilillah alibarakna angka ko makasana makbere matanang setbi upataken ko fetu yudaifu liman yasha ye seratu na pupalep ang kufelo ya tu pak pasidak kay makkade nabit ka patapos setbi abala na tola wadi jadi hadiring seratu roke tak beralo ki jokak kue makade ku tentuange totota nalapo ko motor tapi seratu roke tak bera natolakan ki kungalatan wadi to jadi hadiring waraket makade ranaka yo tapi baru ki masiji tomate suruh tawata makanya hadiring aja takkat di kengalita apa si salah tu pasti dak pak ya kutuki tak bere na kumate ki nak berana kita si salah maka ustaz iya anaseng kami anakku dia tu nanae tole murenwa buta kafu anakmu murenwa buta cuan yang terakhir pak ada pasti dekat Nabi Ibrahim mapandre tengarat tu ceritanya ini teriolo di boleh pak maka di pulau pun nak pasambuk bola anakmu saparnya bening lu tanga-tanga cemek dari orang kumatu maricak-ricak munggah magai pak kami tu cemek riolo pak mak bulu tokan di isek ni asal kecemek bola mak bulu tokan di ya kemata ko pak denul untuk cemek ternyata itu pak kutimat itu kami nama lebih kumat kuana ki andre hadirin dimuliakan Allah maka dia nabi takumat tokole ko season nalik ko kung alatala sa budecing kumedde tokolemu nak biang ko sisa puja ang kasahabat na nabi tapak waktu kasahabat na caw benena matungkah sampero sahabat na nabi tanakudan nabi tesuro kung alatala denul le bene ko timatungka tokole maka dia nabi toli ka ku kamato kolem ang katopolena nabi ci nabi ta si bawan na makada ya kulesu tak matu suro benenu mita babangi pamasena kung alatala pa medde nabi ta nala benenu na surut tanga babangi ibukka kasafna kung alatala yero dinehita make ganu majab masuku lalana bulana masabu pa masu ada na paungi bene lakinna kumapaktu bapak na only tawede soso joko bola nampi tumalak di pa ko tomatokole yan na nampi idi salah satu ukuran na selanet pa maga batete tuan na tukul hadirin dimuliakan Allah yan apa nafakan Nabi Ibrahim pa
Napaseng itu pandritai, jalalo de gago mo pakai salah sedin. Pertama, bicara di cim. Naya aku ini pak agak kena ki hadirin dimulakan Allah. Si baci ki pada raneta tas si tau, tak dua tau. Ya ku si runtuk ikut tatanai, bangga lupa tatanai. Ya lindungi tak cualita. Maku garo pak ya satu malebih. Kura ki gamita bere-bere bu. Ya bere-bere dia si dupa. Ku si dupa pasti si bau. Ya bere-bere dia hadirin ku kandrena mega. Nuli si buana mulai. Ya aku ini malebih pak. Anca jinget tak 5 kelompok besar nih bukuange. Dek naga kala lebih rupa tawe. Tapi biasa landrek pak. Ya ro lebih retak ipakatuna leta. Magai dehis sang ipakalebih aleta mangulu kupuata. Baci si tahun 2 tahun. Ya ro manenne. Jadi joka masjid bana sa kicicik ro. Dinya masjid cicik pak. Ya mero tahu dia cicik. Joka mutuki tak bere jama. Biasa masapi sa cicik nala tahu. Ya naro kurang mana baraka itu turu kulino. Ya na tu nampi akhir-akhir ini pak. Biasa tu masuk pada bosi ki melo bosi. Angkana kunu angkana joka tanah lapange. Padahal sarakna gamai. Nomor set di kuno ki melo bosi. Aja yolo ka joka tanah lapange. Si minggu tanah tu 10 sona. Pas ada dampeng mata si cicik. Yaro cicindo na suruh pasewada. Yaro aga sana baci cale kamu mufa pada cale biasa na si baci. Si salah dukungan na pasewada. Yaro anak na makila-kila mage pasewada. Pak kudepa marisa napati mapuasa. Pura ti mapuasa mega sarakna. Magai yaro fungalata ku dalle na pak na paturu. Ada na kudaki tepat pertama. Hadirin dimudahkan Allah. Kesimpulannya cara matu Bapak Ibu Pak Ditani sedih. Taruh wala sebagai kesimpulan maka dah yaro nabita pa tali tek kita ko ini tuluk ka Bapak Ibu muli jangan seremonial ya ku faralui angke Muhammad ku bolata angka to Muhammad ku fasae balu-baluta pak maka dia tu nabita ku pangluta Fatimah anak ikut tolak apa mula mati ke mati na musapaka timbangannya al misal letenge siratal mustaqim yang kedua babana surga maka dito pandita ya talwe aja nung sapa ko ako man logo jokka mo timbangi pudigaga na bitta aja mo jokka ang kalau mo pegaw lete ko ya pudigaga na bitta kulitingi aja na mo lete ya gisi tongan na tupa matimbangi al misal kani ko man letengi katun ko man ona ro logi jokka masijina de lete ya ko kami na bitta jokka ya pudigaga to mo lebih ke matimbaki digaga na bitta aja yang terakhir surga iro surga nyama panane garet pa bisa na pinadingapan mapala macake tepo manyamang kumujoktan ni mapala susah nasa to panditay ya kumujoktan ni tepo ya bala ya kumujoktan ni macake amate tapi kumujoktan ni nyamange insyaallah assalamatan jokka les saya kira inilah wahana warisan nabi yang perlu kita lestarikan ifake mataru tepe tentuang insyaallah kumakasih tentuangi makasih ngampe-ampe kira-kira yang urawi pagantanya kie mudah-mudahan ada manfaatnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq ilahi taufiq was saada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.